Yo narzular bu. Maramat. Oh, sarka impulsuna. Pardon. Davat. Sarka meşa. پیش از همه محترم روزنامه‌نگاران شما را خیر مقدم میگویم به کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری دوستان. خب در نشست امروزه معاونان رئیس کمیته اندوز، سررئیسات و رئیسات دستگاه مرکزی کمیته اندوز نظرات ترانسپورت کلان اشتراک دارند. ما میتوانیم که نشست مطبوع را سر کنیم. محترم روزنامه‌نگاران، حاضرین گرامی، با اظهار قناعتمندی میتوان گفت که سال 2021 چون سالهای قبلی تحت راهنمایی و سیاست خردمندانه اساسگار صلح ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان در صحیفه‌های تاریخ با دستاوردهای نظررس ثبت گردید. سال 2021 برای تمام مردم کشورمان از آن جهت فراموش نشدنی است که در این سال سنه بزرگ تاریخی و تقدیرساز سیمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. میخواهم یادآور شوم که در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال طبق دستور و راهنماهای سردار دولت در حدود همه شهر نایاب کشور کارخانه‌های زیادی استحصالی، صنعتی و خدمت‌رسانی اینچنین بناهای انشاءاتی دارای مهم اهمیت اجتماعی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. جایهای نوی کاری تشکیل کرده شد. عامل مذکور در برابر تامین بی‌میلان رشد اقتصادیات و اینچنین چاره‌های زیادی از جانب مقامات اندوز در همکاری با وزارت اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی اندیشه شده امکان داد که نشان‌دهنده‌های قسمی درآمد بودجه دولتی برای سالهای 2021 برجا تامین کرده شود. در این دوره نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی که جمع‌آوری آنها به ذمه مقامات اندوز گذاشته شده است به اندازه 117% تامین گردیده و بودجه دولتی 13 میلیارد 722 میلیون سومانی مبلغ وارد شد که نسبت به نشان‌دهنده‌های پیش بینی شده 101 میلیون سومانی زیاد میباشد. قابل قید است که در نتیجه چاره‌های زیادی از جانب مقامات اندوز اندیشیده شده مبلغی به پول‌های اندازی دوره به دوره کاهش یافته ایستاده است. بقیه قرض اندازها به حالت یکم ینوار سال 2022 در مجموع 781 میلیون سومانی تشکیل داد که نسبت به یکم ینوار سال 2021 به اندازه 102 میلیون سومانی کم میباشد. متاسفانه نووسط از فراهم آورده شدن شرایط مساعد برای بقایه‌گیری سوبیکت‌های خواجگدار، رشد صاحبکاری، بهتر نمودن ماموری کنونی اندوز و خدمت‌رسان‌های دولتی از طرف مقامات اندوز، تشکیل رقم کنونی ساحه و عملی نمودن دادگیری معلومات میان وزارات و اداره‌ها در شکل الکترونیک هم از جانب سوبیکت‌های خواجگدار و قانون‌محوری اندوز راه داده می‌شود. در سال 2021 در نتیجه انجام دادن کارهای نظارتی اسباب کم حساب کردن و پنهانکنی اندوزها در مجموع زیاده از 1 میلیارد سومانی مبلغ اندازه آشکار کرده شده. در این دوره با نظرداشت مبلغ بقیه قرض سالهای قبلی و بودجه 850 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به سال 2020 352 از 4 میلیون سومانی زیاد میباشد. در سال سپری شده در همه سمت‌های فعالیت مقامات اندوز از جمله بهتر نمودن ماموری کنونی اندوز، زیاد نمودن شماره و بهتر کردن صفت خدمت‌رسانی‌های دولتی الکترونیک و شهروندان و اندوزخوارندگان در سطح صفتا نو برای ماندن کارهای فهماندهی ساده و قلای نمودن اجرای عهدهداری اندوزی از جانب اندوزخوارندگان، پیشگیری قانون و ناقانونی‌ها، تکمیل قانونگذاری اندوز و در مجموع دستگیری صاحبکاری کارهای زیادی به انجام رسانده شد. از جمله برای در سطح زمانه‌ای تشکیل نمودن خدمت‌رسانی‌ها به روند گزارش اندوزخوارندگان به ترتیب پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌ها تقویت بخشیده شده. در سال 2021 شماره اندوزخواران که اعلامیه خود را الکترونی پیشنهاد می‌نمایند 96,000 سومانی عدد زیاد کرده شده. در عین زمان 140,000 عدد سوبیکت‌های خواجگدار اعلامیه خود را طریق الکترونی پیشنهاد نموده ایستادند. جهت بیشتر و بهتر نمودن خدمت‌رسانی‌های الکترونی از جانب کمیته اندوز پورتال خدمت‌رسانی الکترونی وسیع کرده شده. در نتیجه شماره مدل‌های خدمت‌رسانی به اندوزخواران در سال 2021 به 66 عدد رسانده شد که استفاده آنها برای ساده و قلای نمودن بقایه‌گیری دولتی
огаҳӣ ёфтан аз қонунгузории андоз ва иҷрои ҳудудҳои андозии мусоидат менамояд. дар ҳаминҷа бояд қайд кунам ки 66 адад дар байни давлатҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ яке аз нишонаҳои баландтари муҷаббади Россия. мо қариб ҳамаи таҷрибаи дигар давлатҳоро ба ҳисоб гирифта шумораи порталҳои хизматрасонии мақомоти андоз ман ба бовори комил гуфта метавонам ки дар байни дигар давлатҳо аз рӯи шумора ҷои аввалда меистад. яке аз самтҳои афзалиёне ки фаъолияти мақомоти анҷом додани корҳои фармондадӣ ба ҳисоб рафта дар соли 2022 аз ҷониби мақомоти андоз зиёда аз 1780 семинар машварат видеоконференсия вохӯриҳо ва намоишу мусоҳибаҳо баргузор карда шуд. бо мақсади тағйират бахшидан ба корҳои тавзиётии фармондадӣ ба андозхорандагон ва шаҳрвандон сомонаи расмии кумитаи андоз пайваста такмил дода шуда дар он санадҳои меъёрии ҳуқуқи соҳаи андоз маълумотҳо вобаста ба тағйироти иловаҳо ба қонунгузорӣ ворид гарда ва дигар маълумотҳои зарурӣ ҷойгирӣ карда мешаванд. муҳтарам рӯзноманигорон, дар соли 2022 дар назди кормандони мақомоти андоз вазифаҳои басо пурмасъулият истоданд. ин вазифаҳо пеш аз ҳама татбиқи амалии муқаррароти кодекси андози ҷумҳурии Tojikiston дар таҳрири нав, идомаи татбиқи барномаи рушди маъмурикунии андоз барои солҳои 2020-2022 ки асосан аз моҳи феврали сол ҷорӣ амалӣ мешавад ва дар доираи он дастгирӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва беҳтар сохтани хизматрасонӣ ба андозхорандагон ва таъмини иҷрои нишониҳои қисми даромади қонун дар бораи буҷаи давлати ҷумҳурии Tojikiston барои соли 2022 мебошад. мавриди амал қарор дода шудани кодекси нави андоз тақозо менамояд ки санадҳои зерқонунӣ ки аз он бармеоянд сари вақт таҳия тасдиқ ва дастраси субъектҳои хоҷагидор гардонда шаванд. мактубҳои дастурӣ ва фармоишҳои дахлдор мақомоти андоз ба муқаррароти кодекси нав мутобиқ гардида ба гузарондани семинар машваратҳо ва дигар корҳои фармондадӣ пеш аз ҳама бо кормандони мақомоти андоз ва субъектҳои хоҷагидор вазорату идора тақвият бахшида шаванд то ин ки татбиқи амалии муқаррароти кодекси нав барои андозхорандагон шаҳрвандон ҳаддалимкон содда ва қулай гардад ва дар баробари ин иҷрои нишониҳои қисми даромади бюҷети давлатӣ бояд таъмин карда шавад. бо мақсади ба шаҳрвандон муассисиён ва андозхорандагон расондани моҳияти муқаррароти кодекси нави андоз дар баробари гузарондани семинар ва машваратҳо ва охуриҳо корҳои фармондӣ тавассути барномаи муосири компютерӣ аз тариқи шабакаи интернет дараҷаи мустақим зум конференсия низ ба роҳ монда шудааст. инчунин дар мессенҷерҳои шабакаҳои интернет телеграм ва вайбер саҳифаҳои алоҳида бо номи шаҳру тавзиёти кодекси андоз дар таҳрири нав кушода шуд ки аллакай зиёда аз 1850 нафар обуна шуда аз ҷониби шаҳрвандон 90 000 маротиба аз онҳо дидан карда шуда зиёда аз 7000 нафар аз он ҷо шакли электронии кодекси андоз дар таҳрири нав дастрас намуданд. хуб мана ба фикрам ки агар набошад мо кодекси андоза мана таи се рӯзи пештар ба аллакай ба чоп расонем қисман пешниҳод мекунем имрӯз агар имконат бошад дастрати шумо як нусхаи мекунем. муҳтарам рӯзноманигорон, кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston аз ҳамкорӣ бо шумо изҳори қаноатмандӣ намуда умед дорад ки чунин ҳамкорӣ бо мақсади ба коршиносон андозхорандагон шаҳрвандон дастрас намудани маълумоти ҳарчи бештар ва аниқ оид ба ҳолати воқеӣ татбиқи қонунгузории андоз беҳтар намудани маъмурикунёни андоз вазъи андозбандии субъектҳои хоҷагидор ва дигар самтҳои дигари фаъолияти соҳа дар оянда низ тақвият меёбад. ташаккур барои ҳузуртон. хуб ба саволу ҷавобҳо мегзарем. марҳамат, ман фикр мекунам ки вақт кифоя аст. Amagam medonan ki kodeksin андоз мавриди амал қарор дорад. дар кодекси нави андоз нисбати соҳибкорону хоҷагидорон кадом сабукҳо оварда шудааст ва ин сабукҳо аз чӣ иборат аст? дуюм давоми соли 2021 чӣ миқдор соҳибкорон аз ҷумла соҳибкорони санъатӣ ки онҳое ки ба санъат сари кор доранд ё ки хоҷагидороне ки ба санъат сари кор доранд аз фаъолият бозмонда агар чунин бошад агар чунин соҳибкорон агар фаъолият мекарданд чӣ миқдор маблағҳои иловагӣ ба бюҷети ҷумҳурии Tojikiston ворид карда мешуд ва охирон нисбат ба кормандоне ки ба хатогӣ ё он амали ношоиста даст заданд чӣ миқдорро ташкил медиҳад ва чӣ гуна онҳо муҷозот шуданд. ташаккури бисёр. хуб савол се ташир. хуб масъалаи саволи якумда
من ملیک‌زاده نظرالله شما آمادگی بدین. نسبت سوال آخرون اوید به حالتهای کرپسیونی در بین کارمندان مقامات امروز. البته نو واسه که چورای زیادی اندیشیده میشد متاسفانه کمبودی هستند. در سال 2021 نسبت 12 نفر کارمند مقامات اندوز از جمله 9 نفر کارمندان عمل کننده، 1 نفر سابق کارمند اندوز و 2 نفر کارمندانی که ما شکاوی قبول میکنیم 14 جنایت اشکار و به قید گرفته شده است و نسبت به همین دوره سال گذشته 2 نفر زیاد می باشد. ما البته طبق ترتیب مقرر بعد به قید گرفتن این جنایت ها اونها را از وظیفه اشغال آزاد کردگی. خب نسبت روبران و سرداران شعبه و اون سرداران نازدات البته جزای انتظامی تطبیق کردگی. جهت پیشگیری کردن این مسئله پیوسته در جلسات هیئت مشاوره در دیگر جلسات چاره‌جویی میکنیم. البته من 14 حالت 12 حالت 14 جنایت اشکار شده همش در تفتیشات هستند. دور دراز رفته تفتیشات هستند. یا خیلی صرف هستیم که در دوره تفتیشات خط کرده بشه با سببی امیدهایی که میصرف هستیم اساسنا کرده نمیشن دیگر حالات هم جای دارد. برای ما پیوسته نسبت این مسئله چاره‌جویی میکنیم که با کمبودی راه ندهد فرماندهان مقامات امروز. نسبت به فعالیت بدن کارخانه البته من سوالا بسیار ممکن بود سوالای دیگه دایره مسئله میشد. همه سوالا شماره زیادی کارخانه سوبیکت‌های خواجگیدار چی شما اصلا سوای صنعت در نظر دارید کارخانه در نظر دارید چی شخصان چی سوی کارهای انفرادی خواجگی یا تیپ چالدنا پاتین بقیه گرفته میشد یک شماره معینش هست که فعالیتش قید میکند. من زیاده از 35200 عدد سال گذشتگی بقیه گرفتگی از همین 28200 دیگه 28300 دیگه فعالیتش قطع کردگی. و شماره سوبیکت‌های خواجگیدار 34,000 عدد زیاد شدگی اصلا در سوی خواجگی دیگه. در برابر این کارخانه‌ای هستند که بی فعالیتند. بعضی هاشون ما به نظر داشت که من تای سالوخی در جلسه حکومت جمهوری توسعه سپارش حکومت جمهوری توسعه میشود پیش از همه با وزارت‌های سوی وزارت‌های سود من صنعت کمیته انداز امور و دیگر مقامات حکومت دولتی جهتی پیشگیری کردن اون که کارخانه‌های صنعتی از کار مونده با فعالیت سر کنند یا پیشگیری کرده شوند یا که فعالیتشون خط کرده شود مالکیتشون با دیگر سوی ملکان دادن در کار با دیگر شهروندان یا که اندوزخواران دادن که آن با فعالیت سر کنند. پیوسته در دوره گروه کاری که حکومت جمهوری توسعه سپارش میده تشکیل میشود نمایندگی موثر ما کاربری میکنیم. تقریبا اگر خوبتر میشه معلومات رو از وزارت صنعت در نشست‌های میماده اگر دسترس میکردن معلومات پیشکی رو بگم زیاده از 350 عدد سوبیکت هست که امروز در جمهوری که کارخانه‌های صنعتی که صنعتی و خدمات رسانی که فعالیت نمیکنند. این معلومات‌های انیق را از وزارت صنعت سوال گیریم خوبتر بهتر میشد برای که ما خیلی معلومات رو مانیتورش پورا نمیبریم. ما در برابر دیگر وزارت درو کوشش کرده استیم که سبب موبیل‌هاش رو معین کنیم کوشش کنیم که با او کار کنند. ما پیش از همه هوسمندیم که با فعالیت سر کنند کار کنند. البته کار فعالیت میکردند منبعی نوع اندازه‌پردازی پیدا میشه جای‌های کاری میشد و مسائل شما را که چقدر منبع انداز میشید اگر موضوع اینا حساب کرده بعد اگر بسیار ضرور باشد من در بین یک روز پیشکی و شما پیشنهاد کردم میتونیم. برای که سوبیکت‌هایی هستند که یک دوره معین کار نمیکنند با فعالیت سر میکنند. سوبیکت‌هایی هستند که در دوام سال کار نمیکنند. من شماره که 350 گفتم هر خیلی حالت هست اینا معین کردن در کار. به هر حال مرا سپارش حکومت جمهوری توسعه هست با وزارت درو از اون جمله مقامات انداز دیگر وزارت ما پیوسته در دوره گروه کاری کار میکنیم که این کارخانه با فعالیت سر کنه. ما پیش از همه هوسمندیم. سوال مرامد سوال یکم و این سوال با فکرم که سوال مهم است برای همه ما و شما وابسته به قبول کودکس انداز مرامد ملیک‌زاده از لو و سوال شما جواب میده اگر لازم باشه ما پورا میکنیم. مرامد ملیک‌زاده وابسته با سابقه و امتیازهای انداز که در کودکس انداز نو پیشنهاد شدن چنین معلومات میدیم که سابقه و امتیازهای اندازی عمل کننده نگاه داشته شده همزمان در اون یک خطاب
намуд ба 7 намуд кам карда шуд. дар кодекси андози нав меъёрҳои андози аз даромади шахсони воқеӣ низ паст карда шуд. қаблан 8 ва 13% ташкил медод, ҳозир дар кодекси нав ҳамин меъёр 12% муқаррар карда муайян карда шудааст. илова бар ин барои шахсони воқеӣ тарҳи шахсӣ қаблан як нишондиҳанда ба ҳисобҳо буд, дар кодекси нав ҳамин ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо пешбинӣ карда шудааст ки яъне дар ҳамин самти маблағҳое ки андозбандӣ намешаванд як маратиба зиёд гардидааст. меъёри андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ низ меъёрҳо паст карда шуданд. андоз аз фоида қаблан ҳамчунин андоз аз фоида ном бурда мешуд. барои ташкилотҳои молиявӣ, қарзӣ ва ширкатҳои мобилӣ ба андозаи 23% муайян карда шуд. қаблан ин меъёр 23% ташкил медод, яъне бо се адад кам карда шуд. ба ҷои 23 20 шуд. барои дигар намуди фаъолият 18%, яъне меъёри амалкунанда 5% камтар пешбинӣ карда шудааст. қаблан 23 буд, ҳозир 8 шуд барои дигар намуд, яъне 5% камтар шуд. инчунин меъёрҳои барои як нуқтаро қайд кардан зарур аст ки сабукиҳое ки дар нисбати андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ дар кодекс муайян шудааст, ин пеш аз ҳама истеҳлок мебошад. истеҳлок қаблан бо методи бақиявӣ ҳисоб карда мешуд ва ин дар фаъолияти андозхоро як қатор мушкилотро пеш меовард ва бо дархост ва пешниҳоди бисёр асосиатсияи соҳибкорон дар кодекси андоз методи хаттии гинеяви метод истифода мешавад ки аз рӯи ҳисоби муосибӣ ҳисоб карда мешавад ва ин хароҷотҳоро зиёдтар карда дар маҷмӯъ барои аз нав барқарор намудани воситаҳои асосӣ барои соҳибкорон як заминаи хуб ба вуҷуд меорад. дигар сабукиҳое ки дар кодекси андоз вобаста ба андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ илова шудааст ки қаблан дар кодекси амалкунанда кодекси кунон набуд, ин хароҷотҳои таршавандаи сармоягузорӣ аст. яъне он маблағҳое ки сармоягузорон барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва хариди таҷҳизотҳои нав ба корхона ворид мекунанд, ҳаминҷо дар шакли истеҳлок аз 5 то 10% дар соли аввал пешбинӣ шудааст ки инам барои такрор сармоягузорӣ як замина ба вуҷуд меорад ва барои соҳибкорӣ бисёр таъсири хуб мерасонад. ва ҳамчунин дигар хароҷотҳои таршаванда дар ҳамин кодекси андоз пешбинӣ шуд ки қаблан набуданд ва ин чиз имконият медиҳад ки соҳибкорон хароҷотҳое ки дар истеҳсолот мекунанд аз маблағҳои худ тарк намоянд. инчунин дар моддаи 264 меъёри андоз артиши илова шуда низ паст карда шуд. қаблан 18% буд ва ба 15% баробар карда шуд ва давра ба давра то 13% муайян карда шуд ки яъне то 1 январи соли 2027 аз 15 то 13% паст карда мешавад. меъёри ин намуди андоз то сатҳи 13% паст карда, яъне 5 адад кам карда мешавад. меъёри андози иҷтимоӣ барои суғурта кунандагон низ аз 25% ба 20% паст карда шудааст. дар моддаи 332 қисми 1 ҳамин муайян шудагиаст. ҳамчунин вобаста ба техникаҳои кишоварзӣ, таъиноти кишоварзӣ ва дар инҷо имтиёзот пешбинӣ шудагиаст. дар моддаи 251 кодекси андоз воридоти ҳама гуна таҷҳизотҳои кишоварзӣ, қисмҳои эҳтиётӣ барои онҳо ва инчунин таҳвили минбаъдаи он дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз артиши илова шуда озод карда шудааст. вобаста ба таҷҳизотҳои кишоварзӣ низ дар моддаи 361 имтиёз пешбинӣ шудааст ки андоз чунин техникаҳои кишоварзӣ ба монанди комбайнҳои муҳаррики ғалладарав, тракторҳо ва дигар таҷҳизотҳои кишоварзӣ ки дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешаванд аз андоз аз воситаҳои нақлиёт озод гардиданд. инчунин вобаста ба назорати андозӣ низ як қатор сабукиҳо пешбинӣ шудагиаст. аз ҷумла вобаста ба назорати камералӣ дар кодекси андоз бисёр мушаххас муайян карда шудааст ки аз натиҷаи назорати камералӣ қарор қабул карда намешавад ва назорати камералӣ ба андозхонанда ба мақсади ислоҳ намудани камбудиҳое ки ё номутобиқатиҳое ки дар эъломияи ба маҳкумати андоз пешниҳод шудааст ба ҳамин самт равона карда шудааст ва бештар аз рӯи принсипи ҳамкории маҳкумати андоз ба андозхонанда амалӣ карда мешавад. яъне дар ҳамин ҳолат нисбати андозхонанда ҷаримаи фоизҳо татбиқ карда намешавад ки ин ба беҳтар намудани ҳолати
таҳсил хуб мерасонад. خب دیگر سبکی در قسمت نظارت کاملی همین است که قبلا برای اصلاح کمبودی در نتیجه نظارت کاملی معین شده تا 10 روز معین کرده شده بود. اکنون در کودکس نو معین شده است که اگر در حالت بیمار بودن یا دیگر حالت‌های بزرگناک میتواند تا 20 روز مهلت همین بررسی و پیشگیری نتیجه آگاهنامه مهلت دراز کرده شد که این برای من فکر میکنم کفایه است. البته در دوره یک نشست معلومات پورا پیدا کردن بسیار دشوار است. ما امروز نصیب شد کودکس اولینی که بچه‌ها رساندگیم شما میتیم. خب برای معلومات من طبق سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت اگر ما هفته پیش سپارشی ما یک نقشه چهاربینی کردیم که وزارت اداره قطعی اسم مشورت میگذارن دویر با مقررات کودکس اندوز. خب خوب میشد که در نقشه چهاربینی اگر نباشد ملک زاده همراه کنین روزنامه‌نگاران خود علایده اگر لازم باشد یک مرتبه چند مرتبه من در یک اتوری دیگر اتوری گذرونیم بعد نشستو قطر آزاد میشن شماره بیشتر باشد اشتراک کنن خوبتر بهتر میشد. برای که در برابر دیگر وزارت اداره اگر شما بیشتر معلومات داشته باشین برای هم شهروندان هم اندوز پرندگان هم برای ما هم برای من خدمتچی دولتی هم برای خودم هم کار کردن هم فعالیت کردن هم کاربری کردن خوبتر میشه آسان‌تر میشه و بسیار خوش میکنم که روز شما معین میکنیم اگر فعالانه اشتراک کنین اگر لازم دارین یک روز دوام میکنه 2 ساعت 3 ساعت یک دیگه اگر لازم باشه با تکرار میکنیم برای که بسیار اگر برای که درست ما چه کنیم خلاصه براری کنیم و فهمیم که چقدر امتیازها بودن و چقدر امتیازها شد ما پیش از همه قانونگذاری عمل کننده ای که سال قبلی بود باید شناسایی داشته باشیم. وقتی که میخونیم خودمون بعد ما تصمیم که خلاصه میبریم که چی امتیازها داشتیم چی شد. ما بارگر میگویم که طبق دستور راهنمایی و سپارش حکومت جمهوری ترکستان پیش از پیشروی مجلس ملل در کودکس نو اندوز امتیازها پیشینه به استثنای یک تا دو تا حالت دیگر همش موندگی یا 2-3 حالت اگر خطا نکنم 24 از زیاده است همش قریب موندگی است. برعکس فرض کنیم که اون کمبودی بود کمبودی استور شدگی همین امتیازات که اندوز پروگرام استفاده بردن نمیتونستن یا دیگر هم استور شدگی بعد برش خیلی که ملک زاده قید کردن واس قسمت قید کردن پورا قید نکردن خیلی امتیازات زیاد شدگی. موافقی از منبع سال 2021 که ما اندازه رو حساب کرده بودیم البته برای هر یک انداز منبع علاوه است ما حساب کرده برآمدیم خیلی فقط یک این حساب وزارت مالیه جمهوری اسلامی کمیته اندازه دیگر وزارت اداره است نه کم از یک میلیارد 500 امتیاز ایلوگی پیش بینی شده که در صورت از منبع سال 20 نشان دهنده شون صاحبکاران اندازپرندگان از نشان دهنده سال 21 اگر کم نکنن 1 میلیارد 500 در اختیار ویو میموند. امتیازهایی هستند که در اختیار شهروندان اندازپرندگان میمونند. از اندازه درآمد شخصانی واقعی سرکردگی حقوقی اندازه ارزش لواشته اجتماعی بعد از همه چیزی که من اندازه فوند رو که تا 5 سال 6 سال هم ما میگم که همین اندازه گیریم های وابسته به وضعیت بودجه نمیگرفتیم خانم من آخرون من شد که این اندازه هم پورا خارج کرده شد از منبع اندازه پورا خارج کردگی تقریبا ما از این منبع 560 570 میلیون مبلغ ما میگرفتیم. برای همین امتیازات بسیار است اگر چقدر شناسایی پیدا کنیم خوبتر میشد براشتر میشد کارهای فرمانداری هم شما میگذرونید همون میگذرونید و رشد صاحبکاری و بلند برداشت فرهنگ اندازپرندگان دانش حقوقی اندازپرندگان مساعدت میکنند بسیار خوب میشه. سلامت باشید. برای من بلند شد.
муҳтараму саволи якумда дар ҳақиқат вақте ки имтиёзот бисёр шуд албатта хавф ба вуҷуд меяд. ман агар соли 21 гирем соли вазнин буд аз лиҳози пандемия, аз лиҳози мана баъзе давлатҳое ки шарикони асосии давлати мо ба ҳисоб мераванд, баъзе проблемаҳо мешавад, проблемаҳои сунӣ мешавад, баъзе проблемаҳое ки дар вуҷуд мешавад ба воридоту молу маҳсулоти дигарро таъсирша мерасонад, ба иқтисодиёти мо таъсирша мерасонад, ё ки шаҳрвандони мо ки дар берун кор мекунанд воридоти маблағҳо таъсирша мерасонад. дар барои омилҳо албатта хавфа ба вуҷуд меоранд. яке чизе ки ман дар аввали мана баромадам қайд кардам, ташкили ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолот, ташкили корхонаҳои коргоҳу корхонаҳои саноатии нав, хизматрасони нав, ҳама ин манбаъҳои иловагианд. дар баробари ин ҳастае ки аз тарафи шаҳрвандону андозборандагон хонишгоҳи зиёде ҳастае ки ин имконият медиҳад. ман шумо агар аҳамият дода бошед, мо зиёда аз 1 миллиард сомон маблағ ошкор кардагем, 850 миллион роёндагем, бози дигарш боқӣ мондааш мо корбарӣ кардем, гап дар бораи боз зиёда аз 100 миллион сом пул меравад. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки агар истеҳсолот рушд ёбад, ҷойҳои нави корӣ шавад, хоб шаҳрвандон андозборон қонунгузориро риоя кунанд, имтиёзҳоро агар сари вақт дуруст истифода баранд, барои ки имтиёзҳои зиёд додагиянд, имтиёзҳоро агар сари вақт дуруст истифода баранд, албатта корхонаҳои нав мешаванд, ҷойҳои корӣ нав мешаванд, истеҳсолоти нав мешавад, корхонаҳое ки фарз кунем ки солҳои қаблӣ ба истифода дода буданд пурра кор мекунанд ва ё пурра кунанд имтиёзҳоро истифода баранд. ман фикр мекунам ки манбаъ мешавад. албатта мушкилиҳо мешавад, мумкин 1 моҳ 2 моҳ мушкилӣ мешавад, лекин давра ба давра ин мушкилиҳо ҳал мешавад, барои ки манбаъҳои иловагӣ пайдо мешавад. мана ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston супориш додааст ки вазорати идораҳо пеш аз ҳама мана кумита андоза ки дар баробари ин, барои ҷумрон кардани ин ҳам корҳои фаҳмонданӣ бурдан монда кора, ҳам кӯшиш кардан дар кораи вазорати соҳиби корхонаҳо кор кардан шуда кора, соҳибкорҳо кор кардан шуда кора. аммо ҳам дар баробари ин дар доираи ваколатҳое ки кодекси андоз додагия дигар санадҳои меёрӣ қабул карда, бояд мо чораҷӯӣ кунем ки андозхора эъломияша пешниҳод кунад, пурра пешниҳод кунад, сари вақт пардохт кунад, бақияи қарзи андоз чораҷӯӣ кунем. ҳамаи ҳам чизо имконият медиҳад ки он мушкилиҳо ҳал шавад. барое ки ман соли гузаштагиам барои албатта ҳама сол мушкилӣ ҳаста, соли гузаштагиам мушкилӣ буд. мо агар ба назар доштем ки бюҷети соли 20 вобаста ба пандемия ва дигар омилҳо бюҷет кам карда шудагӣ буд, муқоиса кунем соли 21 ба 20 афзоиши бюҷет 120% ташкил мекард. афзоиши бюҷет 120% ташкил мекард. дар ҳақиқат масъала вазмӣ буд, ташвишовар буд. яке мана омилҳое ки ман аллакай номбар кардам, дар баромада бо ин иловагӣ гуфтам, ҳамин омилҳо мусоидат кард ки мо иҷрои нақши қисмии даромади бюҷета таъмин кунем, зиёда аз 100 миллион ворид шавад. бо имконият шуд ки зиёда аз 54 миллион бюҷетҳои маҳаллӣ, бюҷетҳои иловагӣ қабул карда гиянд, ки ин ҳам дар болои ҳам 100 евро мешавад. зиёда аз қариб 20 шаҳр ноёб бюҷетҳои иловагӣ қабул карданд. барои ҳамин ҳама вақт мо бояд хушбин бошем. ман фикр мекунам ки ман барои чӣ мегӯям ки агар ҳамиш мо шумо пас кунем ба шаҳрвандон андозборон дуруст фаҳмонем, шумо мусоидат кунед, мо ҳаз ҳамкорӣ дорем, ба шумо қаноатманд нестем. ман фикр мекунам ки хай албатта мана дар доираи он нақша чорабиние ки ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston қабул карда барои пурра фаъолият кардани корхонаҳо, ташкили ҷойҳои нави кор, корхонаҳои нави истеҳсоли коргачо, ин масъалаҳо ҳалли худша меёбад. масъалаи дуюм чӣ буд? масъалаи қатъ кардан. мо пайваста масъалаи қатъ карданда ман фикр мекунам ки ами ба қайгирӣ ва қатъ кардан таҷрибаи дигар давлатҳоро мо мана омӯхтагием, қонунгузориро чандин маротиба тағйир додем. хай мана супориши мана дар паёми президенти мамлакат омадагия бо қонун дар бораи ба қайд гирифта, барои сари вақт ба қайд гирифтан бо мана дар шакли электронӣ молатшам кам кардагиянд баъзе тағйиротҳо пешбинӣ мешавад. мо ҳам пайваста кӯшиш мекунем, не ки мушкилии мо барои қайд кардан дар мушкилии мо дар шаҳрванд андозхоронда аст. мана мушкили шумо ба фикр хато накунам, патента гуфтем, ба фикрам патент маблағе ҳаст ки фарз кунем ки ба таври устувор ҳар моҳ ҳисоб мешавад. ва шаҳрванд донистан шуда кора ки ман ҳамин моҳ агар фаъолият ма қайд накардам, вай маблағ ҳисоб мешавад ба таври устувор. проблема дар ин аст ки вай чӣ хел мекунам, мумкин фаъолиятша қайд карданӣ мешавад, ягон каса супориш метад аз фарз кунем одамои наздикша ё агар корманди мақомоти дигара бовар мекунад, мегӯяд ки ту ҳам фаъолиятро қайд кун, вай одам мумкин имконият надорад,
من رفتم مصطفی از میگم حجت روزی برای پیشنهاد کردن نمیتونه مثلا برای خط کردن تا این چیز سند مقایسه بیشتر نکنه تنها سند مقایسه دیگه یگان چیز دیگه نیست مبلغ پرداخت کنه سند مقایسه کنه مبلغ پرداخت نمیکنه سند مقایسه نمیکنه همون یا ارزش میدیم میپرته میرود بعد در نوع رفتن میگیره این خیلی مشکلی ما بسیار داریم ما روزی که سال قبلی مشکلیمون از حد زیاد بود من 5 سال 6 سال در نظر دارم ما قریب که وای بعضی وای مسئله رو حل کردیم بعضیش حکومت جمهوری اسلامی دستگیری کرد ما این مشکل رو قریب که حل شده یعنی که حوزه هم هسته بیشتر وابستگی داره ای خود شهروند و قانونگذار دونستانش نکنه و رعایت کردنش نکنه منو یک مرتبه ارزش دادنش نکنه عکس ورک کردنش نکنه من متاسفانه بسیار وقتا چه میگم همین از نادونستن قانون یا که از بی اهمیتی همین کارو میشود یک کس باور میکنه میگه که همین کارو بکنه خودش بلیط میگیره میرود یا دیگر حالاتو ما در این سم پیوسته کار میکنیم من مراجعت هم در حقیقت ما وقتی که من رقم 151 صادر کردیم بسیار حالاتایی میشه که ما اصلا روز گیریم مراجعاتی که به محکومات انداز میشه از شکل کاغذی یک برابر قریب یک نیم برابر زیاد شکل الکترونیکی ما مراجعات میبینیم چند کم مراجعات اومده گه 151 ده 22,000 مراجعات اومده گه بشینید دو برابر در زیاد مراجعات الکترونی اومد مهلت نهایی ما 3 روزه بررسی میشود بعد از این میشه که اکثریت مراجعات رو ما به واسطه خودم میخونم اگر عملای کارپسیونی باشد به عملی باشد به حرکتی باشد یگان چیز دیگه باشد من خودم در پیش میشم من خودم میخونم دوکی من مؤمن اول میخونم دست خط میمونه ما همین کوشش کرده که تمام امکاناتو بزنیم خیلی هستم بعد بعضی حالات هستن من فکر میکنم دوره به دوره این حل مسئله حل چه بیاد به هر حال این کمبودی هستن ما فکر میکنیم که در دوره من بهتر کردن خدمت رسانی به شهروندان عنوان چیزی که الکترونیکی برای موندگیم در آینده این چیزو راه حل چه میاد تشکر زیاد مرحمت سوال باشد مرحمت چه ما کجا رفتی خامنش جمع زمینات بسیار میتونن نه چه مرحبا لابه کجا پارتو خاید یا جور کار کننده کارو خدمات دولتی یا جور کار کننده کاره برای که مثلا وقت ما طلب میکنیم سمرانوکی کار نیست ایده و سمرانوکو گازیت خوندانی بو بشارش دکاره مرحمت بخشش ما شما چی کردم شما کار ندارید در نظر دارید من بسیار چی است که من روزنامه‌نگاران هم سرم اقلا اهمیت میتین دقت میتین برای که این اگر ما سرجمونه درباره بلند برداشتن فرهنگ شهروند اندوز خوانندگان دانش خوش کار نکنیم این به مشکلی جدی است البته گزارش میگذرد مهم شهروند وزیره رو که سوکوری وزیره 10 سال پیش نیم بونان چی نیست برابر نیست البته وای معلومات گرفته که دانش حقوقی پیدا کرده دانشی پس که سند میوری خصوصی اندوز خوندگی دیگه بودکس مینت خوندگی فرق میکنه نه که به هر حال هسته که مویلای کار کردن در کاره مسئله سوال یکم مسئله کار فرماندهی که قدیم مرامت کی اومده است شو کردیم مرامت با مقصد بالان برداشتن فرهنگ اندوزخوری اندوزخوانندگان تا اندوزخواننده رسانده سندهای معیاری خصوصی که یکی از وظیفه‌های اساسی محکومات اندوز میباشد محکومات کمیته اندوز کارهای نظارت را به انجام رسانده است از جمله با واسطه تلویزیون رادیو و دیگر واسطه اخبار عامه ما کارهای فرماندهی میکنیم مخصوصا این چنین در
соли ман нав дар соли 2022 аллакай мо воситаи тавассути барномаи муосири компютери аз тариқи шабакаи интернет дар ҷияи мустақими зум мо дигар системаро истифода бурда истодем. вобаста ба ин қайд менамоям ки кумитаи андоз кӯшиш менамояд то андозкунанда расондан аз ҳама воситаҳо истифода барад ва системаи худи ҳамин касали пандемия хуб нишон дод ки маълумоти андоз имкониятҳои электронии хизматрасонии худро то кадом дараҷа самаранок истифода бурд ва ин як замина шуд ки мо дар ҳамин сан фаъолияти маълумоти андозро беҳтар хубтар намоем ва иштирокоти телеконференсияҳо ва дигар шаклҳои корҳои фармондазиро амалӣ кардем. қобили қайд аст ки дар баробари ин ҷиҳати ҳадалукӯ сода намудани дастрасии шаҳрвандону андозҳо ба шаҳрҳои тавзеъи мухолифи кодексан дар таъминав ва хусус имтиёзҳои андозии он бо фармоиши раиси кумитаи андоз дар мессенҷерҳои шабакаи интернет телеграм вайбер барои ҷойгирӣ намудани маводҳои тавзеъатӣ оид ба муқарроти кодекси андоз дар таъминав дар моҳи январи соли 2022 ва саҳифаҳои алоҳида бо номи шарҳи тавзеъи кодекси андоз дар таъминав кушода шуд ки аллакай зиёда аз 1850 нафар бо мессенҷерҳои мазкур обуна шуданд. 90,000 маротиба аз саҳифаҳои онҳо истифода карданд. зиёда аз 7,000 нафар шакли электронии кодекси андоз дар таъминро аз он дастрас намуданд. инчунин аз ҷониби мутахассисони кумитаи андоз тавассути радиоҳои ховар ватан ва имрӯз дар мавзӯъҳои мақолаҳои алоҳида вобаста ба мавзӯъҳои алоҳида нашр карда шуданд. то имрӯз барои доираи васеъи андозкунандагон ва кормадорони маълумотро дар мазмун зиёда аз 52 адад семинар машваратҳо ва бинарҳо дар шакли видеоконференсия фақат дар 2 моҳи охир баргузор карда шуд. барои ҳадалимкон васеъ намудани шумораи иштирокчиёни вебсеминарҳо ба зиёда аз 150,000 нафар смс паёмакҳо истифода карда шуд. ҳар рӯз беш аз 200 нафар андозкунандагон барои гирифтани таҷҳизот ба мутахассисони кумитаи андоз дар шакли электронӣ муроҷиат мекунанд ва ба онҳо дар шакли электронӣ ҷавобҳои мушаххас дар муддати то 3 рӯз гардонида мешавад. ҳамзамон семинар машваратҳо оид ба шарҳи мухолифи кодекси андоз дар таъминав ба мутахассисони вазорати идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ бо ихтиёр гузаронида шуд. чораҷӯӣ дар ин самт ҳанӯзам идома дорад. мо корҳои иловагиро вобаста ба таҳияи кодекси андоз илова гузаронида истодем. ҳай илова ба гуфтаҳои мана муовини раиси кумита Маликзода мана чӣ хеле ки дар барномат буд 1780 семинар мо гузарондагем соли 21. албатта ин шумора ҳаста хай баъзе ҳолатҳо семинарҳо ҳастанд ки тибқи тартиби муқаррарӣ шуда камбудиҳо ҳастанд. ман бисёр вақтҳо мақомотҳои ҳудудида ирод мегирем ё раисиятҳои дахтори кумитара неки ин шумора дар ҳақиқат шумора зиёд аст. ё ки мана мисол 773 барнома эълон ва мақолаҳои фармондӣ ба воситаи радио телевизор гузарондагем. 783 мо пайваста мана як хел вақтҳо роликҳо меравад. масъала пешпардохта бисёр вақтҳо эрод мешаванд, муроҷиатҳо мешаванд. мана мисол ма ами пешпардохта ҷанбаи суолда ма гуфтам ки муайян кунем ки чанд маротиба муроҷиат омадагӣ. телефони бовари раиси кумитаи андоз рақами 152 ҳамаги ҳисоб карда барои 10 ҳолате давоми соли 21 муроҷиат омадагӣ ки коргарон талаб кардисанд ё чи ё ки мана як ҳафта пеш супориш додам ки такроран равад. ман дина пурсидам ки ягонта муроҷиат омад, ягонта муроҷиат нест. неки да ҳастай баъзе ҳолатҳода ман гуфтам ки баъзе ҳолатҳода ҳастай хай мумкин худдорӣ мекунанд ҳастай ҳолат ё ки вобастагӣ дорад ки аз ҳолатҳое ки андозхонанда ки тибқи талабҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ сари вақт ба мақомоти андоз санадҳои муқоисавӣ тартиб намедиҳад ки ӯҳдадориша дуруст меояд. ай нуқтаи назари худаш пешпардохт дорад, не ки дар асл ба хай қарзи андоз дорад вақте ки санади муқоисавӣ мешавад. мо ҳатто мана овози имрӯзаша санадҳои муқоисавии мо зиёда аз 78%аш шакли электронӣ тартиб дода мешавад. бе мақомоти андоз омадан 78% ташкил мекунад. мо асл мушкил дорем ҳозир хоҷагои деҳқонида мушкилӣ дорем. барои ми мана чӣ хеле ки Маликзода гуфта қариб ҳамаи корҳои фармондадӣ имрӯз тавассути электронӣ сурат мегирад. барои ҳам барои шаҳрванд қулай, ҳам барои мо қулай, ҳам таҷрибаи давлатҳои дигар ҳам ҳамин хел аст. мо ба ҳамин гузаштагим мана фақат як тавассути барномаи телевизиони мо 367 адад радио 267 ба барнома ташкил кардем. ин ма дар назар дорам ҳамаи радио дар ҷумҳурӣ, ҳамаи телевизор дар ҷумҳурӣ, вилоятҳоро дар назар дорам дигарро.
пайваста кор мекунем, мана пайваста кор мекунем не ки ҳоло ҳам манам камудое ки ҳастанд язур шаҳодат медиҳад ки ҳози ҳам шаҳрвандон албатта ҳаста баъзе шаҳрвандон ки маълумоти олӣ пурра надоранд ба соҳибкорӣ машғул шудагиянд имконат надоранд бухгалтер надоранд ҳуқуқшинос надоранд ин хеле мушкилот дорем мо мушкилот бисёр дорем барое ки имрӯз мебахши 166 000 хоҷагӣ деҳқониай савол мебаҳад 166 хоҷагӣ деҳқонӣ бухгалтер дорад нестае хеле шароит ҳам нестае имконият ҳам нестае мо мушкилӣ дорем ҳамақади хеле мушкило ҳастае ки давра ба давра кам шидастае дар масъалаи дар тарафхоно мана як маълумота мегирам мана дар кодекси андози навам аслан ду кори назоратимон санҷиши амалиётӣ санҷиши маҷмӯия хеле ду тамом санҷиши амалиётӣ мо дар санҷиши хирометражиам мегзаронем хариди назоратиам мегзаронем хариди назоратиам пайваста мегзаронем санҷиши амалиётиам мегзаронем хирометражиам мегзаронем масалан мо соли гузаштагӣ санҷиши амалиётӣ ба мақсади авваласе ки мо муайян кунем ки шаҳрванд дар қайди мақомоти ҳаст нест мошини назорати хазинавӣ дорад надорад ё рӯя мекунад намекунад аслан ба ҳам мақсад ё коргари кӯрияша дуруст истифода мебарад мо мушкилиё бисёр дорем проблема бисёр дорем мана 21200 андозхӯранда мо гузарондагӣ ин албатта кори вазмин аст кори мушкил аст ба шаҳрванд андозхӯронда розӣ мешавад инҷода баҳс пайдо мешавад қонуншиканӣ пайдо мешавад омилҳои коррупсионӣ пайдо мешавад ин мушкилӣ аст ки дигар илоҷ надорем ҳаст ки 21000 гузарондем хуб 5,900 ба қайд гирифтагем тақрибан 20% мо ошкор кардагем ки дар қайди мақомоти андоз нест мана кисе ки фарз кунем ки инспектор аст гурӯҳи корӣ рафтад кисе ки ба қайд гирифтад мешавад ки ба қайд нагирад ҳаста ҳолато ҳаста камудиро метавад пурра наметавад вақт имкона наметавад кисе ки ба қайд гирифтаган 5,900 20% беқайд аст ин проблема аст дар баробари бо даҳҳо ҳазор одамҳое ҳастанд ки коргаро ҳастанд ки мана коргари кӯрияро нишон наметавад мошино назорати хазинавӣ истифода намебаранд ҳозир бисёр хуб шудааст ки мо ба воситаи мана роликҳои тарғиботӣ ба воситаи радио телевизион мегирем шаҳрвандон фаъол шудагиянд мана менависанд мо ҳар рӯз қариб даҳҳо муроҷиат меодам мебе ки корманди мақомоти андоз назора кард беҳаракатӣ кард ё ки шумо куҷоро нигоҳ мекунед ё ки мана шаҳрванд қатӣ байншон баҳсо мешавад чека наметиҳанд постермана истифода мебаранд картора истифода мебаранд мо муроҷиатҳо мешавад аз як тараф хуб шуд мо мефаҳмем ки қонуншиконӣ мекард не ки ҳама ин раз пеша гирифтанам як проблема барои ҳамин ҳама дар ин кор бояд чӣ бошад ҳам ҳавасманд бошем ҳам масъул бошем барое ки чӣ қадар манбаро дуруст иншоот диҳад ҳамон андоза супорат пардохт кунад ин ба манфиати давлат мешавад барое ки давлат ӯҳдадории иҷтимоии худ дар шаҳрвандон таъмин карда метавонад мана ҳозир фарз кунем ки музди меҳната мана пешвои маъзами миллат дастгирӣ кардан супориш додан ҳукумати мутаддис кард музди меҳнат баланд бардошта мешавад агар маблағ набошад аз куҷо мешавад маблағ вуҷуда шуд албатта бо имкониятҳо хубтару беҳтар мешавад аз инда бо зиёдтар мешавад солҳои ояндаи соло мебадада барои ҳамин мо бояд ҳама мо дар ин масъала ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги андозхӯрондӣ ҷиҳати пешгирии қонуншиканӣ фаъол бошем як касе фарз кунем намефаҳмида бошад бифаҳмонед як касе рӯи бад гузаронед як маслиҳати дурустем бисёр хубтар беҳтар мешавад масалан мо дар доираи ҳамин 21000 андозхӯра дидам 4000 нафари коргари ки дар қайд нест мо ира бисёр ҳолатҳое мешавад ки манами маводор омада мебиранд боиси баҳс мешавад ман мегӯям баҳс накунед чизе ки имконият дорад ақаллан ҳамонро ислоҳ кунад марҳилаи навда мана 4000 коргари кӯрия ошкор кардагӣ ё ки мана аз 1000 нафар иҷора дидан мол мулк дар қайд нест иҷора додагиянд дар қайд нест аксари шаҳр чамеда ин мушкилия ин проблемае хеле камбудиё бисёр аст ростигап инақай ма метавонем ки мо ира бисёр вақто ҳамитсора мо 122 миллион маблағ чӣ кардагем аз ҳамио ҷарима кардагем 97,6 миллион рӯёндагӣ ин маблағи калонае бисёр вақто шаҳрвандон муроҷиат мекунанд марамат қонуншиканӣ накунад ҷаримат накунад барое ки маваққифоти моро қонунгузор вазифадор карда ки мо назорат кунем ина бисёр ҳолато мана бисёр чӣ мешавад ки муроҷиат мекунем барое чи коргари мақомоти андоз назорат намекунад ҳозир маъну гапи худот худдорӣ кардима ки гуфтӣ ки барое чи назорат намекунед ки ҳами хеле ҳастае барои ҳамин якҷоя кор кардан монда кора фикр мекунем ки давра ба давраи камду кам мешавад саломат бошед марамат як аз занорам пурсем як марта хабар нашавад
худи мақомоти андоз марамад савол якында ки Отанбек ҷавоб метин ягон имтиёзи иловагӣ шидагаем барои сифрӣ бару кабирзода як чӣ илова мекунӣ илова пешшуд кардан дар ҳақиқат ҳамин масъала боиси пайваста ташвиши мо аста мана корхонаҳо гӯё ки бефаъолиятанд фаъолият пешниҳод намекунанд ё ки сифрӣ пешниҳод мекунанд ҳисоботашон дар асл фаъолият мекунанд мо вақте ки гурӯҳи санҷишҳои амалиятии гурӯҳи корӣ ташкил мекунем чи дар шаҳри Шамӣ дар ҷо ҳолатҳои зиёде ошкор мекунем ки пас ки аз як сатта субъекти сифрӣ бефаъолият агар бинем аз сатта даҳҳо ҳолатҳои ошкор мекунем ки дар асл корхона бефаъолият гардиста эълома пешниҳод накардааст дар асл эъломияи сифрӣ пешниҳод кардааст фактически дар амал корхона фаъолият дорад хеле ҳолатҳо камбудиҳо бисёр аст мана дар қонундорӣ чи пеш мешагар мана сардор раисат гуфтанд ба ҳар ҳол мо ин мушкилӣ дорем ма агар маълумоти иловӣ пайдо дакор карда шудем маҳамад ягон маълумот метад ба воситаи радио агар ҳамкорӣ кунем мо бисёр вақтҳо радио ватан қати инҷа намояндошон бошад миннатдорӣ хидмат мерасонам ҳамкории хуб дорем мана дигар радио қати ҳам ҳамкорӣ кунем ман шуморо бисёр коргарон вақто таъкид мекунам ки шаҳрвандон андозборонон соҳибкорон вақт надоранд телевизор тамошо кунанд агар телевизор кунанд мумкин дигар каналро тамошо мекунанд не ки радиора чи дар мошин мешинанд чи дар ҷои абед мешинанд чи дар хона мешинанд дар куҷое ки бошанд дар кӯчаам рафта бошанд радиора бисёр ҳолатҳо маҷбура гӯш кунанд ё гӯшад наметавонад ки бештар мо воситаҳои ахбори умум пеша радио қатъан кор кунем хубтар беҳтар мешавад масъала қатъи дар масъалаи дуюми саволи шумо албатта мо тибқи дастуру роҳнамоии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурiyati Торкистон дастгоҳи иҷроии мамлакат ҳукумати ҷумҳурiyati Торкистон супоршии ҳукумати ҷумҳурiyati Торкистон пайваста мана дар якчанд субъектҳои хеле муассисаҳо вобаста шудагем ки мо пайваста дар давраи ҳар як иду ҷашно чӯи хайравӣ мерасонем дар баробари албатта мана муроҷиати шаҳрвандон ва мақомоти андор бевосита ба раиси кумита мешавад субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ мешавад махсусан аз шаҳри Чанбе ё шаҳрвандони алоҳида мешавад мо ваеро тибқи тартиби муқаррар ба қайд мегирем дар доираи имкониятҳомон ҳама вақт кӯшиш мекунем кӯмак расонем аз он ҷумла дар шаҳри Чанбе ман номои ташкилотҳоро намегирам якчандта субъектҳо ҳастанд ки ҳам кумита ҳам мақомотҳои ҳудуди андози мо шаҳри Чанбе кӯмак мерасонанд ҳама сола дар дарҷаи ҷориша вақте ки муроҷиат мекунанд ё ки бемуроҷиат ҳам кӯмак мерасонем агар чи бинед ки сардор раисат нест ки бинед кабатдор бошад маълумотҳоро ба ҳар марта лозим бошад маълумотҳоро тем ки мо давоми соли гузаштагӣ чӣ кӯмак расондагӣ агар лозим бошад саломат бошед марамад мехостам барои ҳамин обунавони Азия Плюс саволи онҳоро ба шумо бирасонам ва посух гирам. Аксарият обунавони мо мепурсанд ки ҳамин кодекси нави андоз ба соҳибкорон чӣ саҳв овардааст, чӣ имтиёзҳо аз нуқтаи назари оморӣ расонидааст ва ё ин ки оё ягон тадқиқоти эконометрикӣ вуҷуд дорад ки чӣ гуна ҳамин имтиёзҳо барои рушди соҳибкорӣ аз назари фоизнокӣ имкониятҳоро васеътар месозад. Ҳаминро мехостам фаҳмам. хай марамат шидем аллакай саволотро ҷавоб додем хай пурра ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки масъалаи имтиёзҳоро гуфтем мана имтиёзҳоро гуфтем такрор кардан намехоҳем рақамҳоро ман гуфтам мана илова кардам муовини ман худам илова кардам ман агар имконият шавад бо дар доираи нишастҳои оянда ҷаласҳое ки мегузаронем агар мана имконият шавад бо иловаги пурратар мислим масъало қатъи масъалаи тадқиқоту чо пешгирӣ кардан албатта як қонунгиёте мешавад ҳукумати ҷумҳурiyati Торкистонам фарз кунем ки мақомоти андозам вазорати молияи пешан ҷумҳурiyati Торкистонам мо аз вай чӣ кардан натиҷа доданаш такора
анаци албатта ҳозир мара қабул шид дар вақти қабул кардан фарз кунем ки пешниҳодҳо гуногун буданд, фикрҳо гуногун буданд, барои ки тамоми вазорати идора буд. пеш аз ҳама барои таҳияи кодекси амрӯз банки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ кардагӣ аст дар доираи грантҳо, институтҳои молиявӣ кор кардагианд, пеш аз ҳама банки ҷаҳонӣ. ва ҳам албатта мана пешгӯиҳошон ҳастад ки чӣ натиҷа метаҳад, чӣ натиҷа метаҳад, ё ки фарз кунем ки ҳамон мана эҳтимолияти риска ваён қайд карда буданд, ҳатто дигар институтҳои молиявӣ ки ҷада дигар институтҳои молиявӣ қайд карданд ки дар ҳақиқат агар дар ин шакл имтиёзот шавад иҷрои қисми даромади бюҷетда мушкило мешавад, проблем мешавад. Лекин новобаста ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston пеш аз ҳама мо худи мақомоти андозам ҳамин чиза дастгирӣ кардагием ки дар ҳамин шакл қабул шавад. ма бовар дорам ки ба рушди истеҳсолот, ташкил ҷойҳои корӣ ва дигар нишондиҳандаҳои омурӣ мусоидат мекунад. Албатта вақт нишон медиҳад давра ба давра пеш аз ҳам мақомоти андоз, ҳам вазорати идораи дахолот, ҳам ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston, ҳам институтҳои молиявӣ, барое ки мана ҳозир дар доираи баъди қабули кору бо дигар мана барои дастгирии бюҷет маблағгузорӣ мекунад банки ҷаҳонӣ як муҳлати муайян барои ҳамин ҳолатҳое ки агар мушкилиҳо шавад як давра ҳамин хел аст. қайда савол дар нишастҳое ки вазорати молия мешавад метавонем ки иловагӣ пурсем. аллакай гуфтанд гуфтаги бошанд тавом гуфтаги бошанд ҳамин чиз. албатта мана давраи чӣ мешавад бо ҳисоботҳои вазорати идораҳоро ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston мешунавад. институтҳои молиявӣ ҳам дар инҷа пеш аз ҳама фаъол буданд барое ки дар ҳамин шакл қабул шаванд, дар ҳамин шакл қабул шаванд. фақат мушкилӣ дар як имтиёз нест. инҷада мушкилӣ ҳастад ки ваколатҳои мақомот дигар шудагиаст, кам шудагиаст, дар баъзе ҳолатҳо зиёд шудагиаст. мана дигар талабот шудааст ки ҳисоботҳои бухгалтерӣ бурда шавад, ҳисоботҳои оморӣ бурда шавад, доду гирифти маълумот беҳтару хубтар шавад байни вазорати идора. дигар ҳастад ки албатта ин сурат мана фикр мекунам ки баъди ҳар як 3 моҳа ё 4 моҳа агар дар начаи мусбит доданаш ҳам бояд ба гузорӣ карда шавад, дар дои манфиш ҳам муайян карда шавад ки мушкилот дар чия мушкилот ҳал карда шавад. албатта қонун қабул шуд маънои он надорад, догма нест. мебинад ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston, вазорати идораҳо мебинад, институтҳои молиявӣ мебинад, ягон пешниҳодҳо мешавад. ташаккури зиёд. марамад. тамом як савол дорем. марамад. саволи дуюм дар марамад кабирзода ҷавоб диҳед. омода бошед ки ҳабату саволи якум дар дар ҳақиқат солҳои қаблӣ будак мо ба назар доште ки мо умуман ба электроник гузаштем баъзе ҳолатҳо ошкор шудан ё гурӯҳи корӣ ки дар ҷойҳо буданд. ин ҳолатҳо аслан дар вилояти Хатон бештар буду, баъд ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ буд. баъда агар хато накардам якчанд таъхил муроҷиатот давоми соли 2021 буда шумо гӯш кунед.
20-21 да буданд мо пешгирӣ кардагем ки ҳаста ҳолатҳо бо гуфтам не гӯш бародар ман ҳамо мушкилое ки ҳаста якумш ки мо шумо ҳамамон қонунгузора донистамон дар кора агар ҳам савол шуд савола ҷавоб гуфтамон дар кора ҳам 5% ҳисоби чиш дестай хайр мумкин ки сари вақт маблағша насупорда ягон фоиз ҳисоб карда ё дигар ҳолатҳо марама ягон иловӣ карда фаҳмо баҳро ман бисёр хоҳиш мекунам бародари азиз гӯш кунед агар ҳолатҳо бошад мара марҳамат ки якумш ки ҳамун шаҳрванд муроҷиат кунад мода дуюмш ки агар шумо да муроҷиат кунед шумо ҳамун фарз кунед ҳамун муроҷиата дурусттар мода расонед мо ҳолатҳоро пешгирӣ мекунем бовар кунем чи ки ҳаста ҳолатҳо ман намемкин неста ҳозирам ҳолатҳо ҳаста мо ҳатто мактубам додаи маҳкумот ҷои ҳукумати давлатӣ ки ин корда машғул нашавам барои ки вай ваколати вай нест қонундор вай ваколатдор накардааст ҳаки солҳои қаблӣ буд хеле камбудиҳо буданд бисёр ҳастанд ҳолиам баъзе мана ҷамоатҳо ба ин кор машғул мешаванд баъро шамсулло баъди мара танаффус вобухӯрен маълумотҳоро аниқтар гирен бародар ки қанодан бахш нашнасай маълумотҳоро гирен баъд мада маълумот метин кори фаҳмондагӣ кунем пешгирӣ кунем корбарӣ кунем масъалаи рақам мушаххас кунед марамад ҳай биге ки кабато ами ваъда гӯш кун ами ваъда дар ҳақиқат ман ёд дорам ки як чандта муроҷиатҳо буд ҳамин мавзӯи гуфтагии шумо да лекин дар асл агар фаромӯш накунем хато накунем гурӯҳи кори рафтагӣ буданд мисол фарз кунем меранд мисол ки шаҳрванд менависад номуш нест меравад фарз кунем ки 10-та 20-та шаҳрванда мепурсӣ саволҳоро мепурсӣ як минтақае ки як гуфтагии шартан мепурсӣ ҳама ин кор мекунад барои хуб мешуд ки дар хел ҳолатҳо шаҳрванд бояд худаш фаъол бошад ҳуқуқша донад агар поймол шуд ё талаб шуд бояд муроҷиат кунад чӣ кунад лекин дар баъзе ҳолатҳо ҳастае ки масалан меравад як ҷода мо мисол ҳама хел шароит муайян кардем ки терминал барҳам барои андозборӣ пас кунем ки ягон ҳуҷҷата нусха бардорӣ карданаш дар кора ҳам барои мақомоти андоз ё барои худаш лекин вай нусхабардорӣ вай фарз кунем ки аз ягон шахси воқеи дигар соҳибкори инфорида вай маблағша пардохт кардан дар кора фақат ман ваъдата ёд дорам ки ман супориш дода будам мада маъқула шуд бо такроран гуфта рафта бина агар кадом давраe буд хел буд ҳолатҳо буд рафтан овардан ки мана фарз кунем ки серкопия мондагия вай истифода будагия ин хел ҳолатҳо мешавад инаша айваш фарқ кардан дар кора баъд ба ҳар ҳол ин хел ҳолатҳо ҳаста масъалаи рақам мушаххас карда мо ин кор карда наметавонем ки нест ҳаста ҳолатҳо аз вобаста аз шаҳрванд талаб кард муроҷиат кунед нати акуд мисол фарз кунем ки мо ҳамаи вайра дар болои сараш истода наметавонем ки мана дар ҳама кабинетҳои корӣ мана дар нозори шаҳр нава бинои нава ҳама шароито муайян кардагем лекин ҳама чиза бо ҳама паста назорат карда наметавонем ки бо гуфтаам ки аз тарафи ҳам қонунманду мақомоти андоз вобастагӣ дорад ки ба ҳам хел қонуншикони ҷиноят накунад ҳам тарафи шаҳрванд ман бинам масъаларо кӯшиш кардан дар кори дар оянда пешгирӣ кардан дар кора шумо ягон иловагӣ доштед марамат чинед
و در هر یک موضوع انداز استانداردهای یگانه خدمترسانی که با فرمایش رهبر رئیس کمیته تأسیس شده است آویزان شده است. یعنی که این پیش از همه برای به سهم اندازکنندگان رسانیدن آن خدمترسانی‌هایی که از جانب مقامات انداز عملی کرده باشد. برای همین طوری محترم رئیس هم درست قید کرده خوب میشد که از جانب شهروندان آن بیواسطه این در درآمدهای خود ناظرات است همون استانداردها، یعنی در آنجا هم نمود خدمترسانی مطلق و رایگان بودن یعنی خدمترسانی داشته است. برحال یک جا همکاری کنیم بینین مراجعاتی که هست بغیر من سوالی که شما دادین سوالی در حقیقت خیلی حالت‌ها هست ما این کار نمیکنیم ما کوشش میکنیم که پیشگیری کنیم کمبودی که هست در منطقه ما بور خواهش میکنیم که اگر همین حالت‌ها شما در مراجعه حالت‌ها باشد خوبتر بهترش انیق‌تر چکنیم که ما پیشگیری کنیم که مساعدت کنند. وقت تمام شد سوال آخرم من کی سوال میتونم من وقت بیام جوان‌تر میاد سوال علاقه وقتی 5 دقیقه گذشت. فهمو با چی سوال داری؟ خب مرحبا سوال دیمش کادر مرحبا داریم معلومات رئیست کادر رو مرحبا اینجا من دوره وکالت خدمتی را ما میکنم فکر میکنم که لازم باشه یا مرتبه ببینیم برای معلومات برای سال گذشتگی 42 نفر کارمند مقامات انداز در اینجا البته 42 نفر روبریت هم هستند مجازات جنایی برای فصل که امیدهای که برای فصل که رو دادن به کمبودی و آزاد کرده شده است 42 نفر آزاد کرده گه در اینجا ممکن که همون حالت هم باشه جای داشته باشه البته ما برای حالت آزاد نمیکنیم هست 42 حالت هست خیلی کمبودی هست لیکن برای دایره وکالت برآمدن در دایره وکالت برآمدن البته پرونده جنایتی میشه هم خیلی خوب پرونده جنایتی میشه خیلی است مرحمت چینه خب مسئله سوال یکم تونده در حقیقت ما هم خیلی محدودیت هم گذرونده گیریم برای که امروز میخواهد که کارمند مقامات انداز در سرداری نظارت خاطی صحبت میگذرونده گیریم من تلویزیون هم بسیار شده تلویزیون شخصی هم شده دولتی هم شده محلی هم شده ولایتی شده اگر روز درست هر کاری خواهد که رفته اینترویو گیرد یا سوال جواب کرد بعد همون سوال دا من هست که میخوایم که رویم کابینت جواب گیریم گویم که مرامت همین سوال دا جواب دهید اگر یکون سوال وابسته به سوالی که کدوم سوال هم جواب میده وای اومده هست نیست بعد این خدمتچی دولتی یک سوال نوجو یک سوال نادرست میگن الان شهروند میگه که کاری فهماندنی نادرست میشود این یکون کاری چی نیست این یک مسئله هست که باید اول آماده باشد اساسناک باشد برای همین من بسیار وقتا یکم وقت میشه تلویزیون رو تماشا میکنم نگاه میکنم کارگاه مقامات به طلبات جواب نداده هم ژورنالیست سوالانو درست مونده است و تماما با درست جواب داده است از شهروند انداز پرنده گوش کرده است برای همین ما بسیار خواهش میکنم که بعضی حالات هست حتی تلویزیون توجیه خبر اول مود موافقت میکنه روش معاین میکنه شهروند رو معاین میکنه اون من کارهای فهماندهی اگه چی پرسیدنی باشین از مقامات بالای پرسین مقامات بالای پرسین برای که ما در تمام دولت دنیا داریم کارهای فهماندهی را اصلا مقامات بالای میگذرونند هم کارهای نظارت کار فهماندهی را برای یک چیز مشکل است واسه برای یک چیز سوال ناجور میره خودت سوال میتی ممکن یکمش که اومده نیست هم خیلی وقت هم نداره پس که با وظیفه خدمتیش هم خیلی امکان نمیده که روز در روز باز یکم سوال اقلا یک روز دو پیش موافقت که باشد چی میکنه یا که همون سوالش موافقت میکنه برابریت بالایش میگه که من همین مثلا سوال احتمالی از چی عبارت است الکی میدونه موافقت میکنه پس که ما اجازه میتونیم و بسیار خوش میکنم برای ریا کردن این برای با منفعت کار دیگه قبول نکنیم برای منفعت کار
خب سوالو آخرین سوالم دادیم شما خوش اومدین در اومدین اگر اگه سوالاتون باشه با ختم میتین ما 10 دقیقه گذشت مرحمت از این استفاده بوده فرماندوی شما من تحقیق دقیق دارم بعد از نشست میگم فرماندوی شما همین دهقان از بهت نمیمونم که کار کنم برای این دهقان ما هر وقت کمبغل است چطوری در پیشوی ملت در پیام پیشوی ملت کار کردن شما بسیار رولیکوی خوب دارید همین درباره امروز میخواستم همین یک رول ایجاد کنید که همین دهقان مثلا رویت خودش نماینده شد یک ادبیات شده همین چیزی که من میدون به نظر من پیشنهاد دارم باز میخوام یک شخص سابق فرمان شما زیاد همین امروز خیلی خوب میدونم اگر امکان باشد شما یک دوست بیا گوش که من شما رو بسیار حرمت میکنم من علاقه کورو شخصی مونده گذشته استیم یه شخصی هست گوش که بیا گوش که من گوش کردن نمیخوام شما خب سوال یکم تو مرحمت سوال یکم دا جواب میتونی خطی نوشته میتین یکمش که چی هست دیگه ما تمام شرایط مهیا کردن برای هم خوجگی دیقونی حق روبر میمونن این روبر میمونن روبر مؤسس میمونن خوجگی دیقون خودش میمونه اما واسطگی ندارد خیلی درست نیست او خیلی مسئله خدمت شما فقط یک همین دوره یک ماه را سوال شما پوسته چی میکنین ما مشکلی داریم ما مشکل رو حل میکنیم این پرابلم ما هست البته ما کمبودی کردیم یکی و شهروندان خونه رعایت کنن پایمال نکنن ما سوال شما داد جواب دادگیم ما خطی جواب میتیم خطی مراجعه که خطی جواب میتیم تشکر زیاد نشست با خیر هستین سلامت باشین فرماندار مقامات امروز یک دقیقه بیسن دیگه رو جواب مسئولتون باشد یا جا عبید کنید که سعادتان بزنید